Bafana ayi yabona bafana namhlanje ngibone lento ehlazi ishow nabi methi ningatatazeli musani ukubuka ama results alama matches lawo bese niyajaja bukani into engihlanganisayo bafana hayi yabona the more into engimpresse kakhulu bafethu defense defense mfana yabona mawusazi lesisho sithi defense wins you the tournament yabo offense wins you the games bafana defense khohlwa yabona mfethu ingijabulisile bafethu defense case yabona ngapha esayidini mangithi Thabiso Monyane bafana ngiyombonga njalo umakhelwane iBhakaniya bafana yabona laphana bafana la ngipha umdlali la ngipha umdlali bafethu la ngipha umdlali laphana yabona kunomjida la oyi-content creator owebhakabhaka wakhala kakhulu ngoThabiso Monyane waze wathi uyazi na ngokubona kwakhe bafethu uThabiso Monyane laphana number 2 emva kwaMdawu la eSouth Africa uThabiso Monyane yabo bazi bamthuka abanye abantu kuma comment mfethu nami ngangididekile ukuthi uthini but yabo lama game afathi ambala nje esawadlalile bafana sinegolide lapha bafana Thabiso Monyane kodwa mfethu kunala mfethu ekadlula khona umdlali wamjaha mfethu azomfica azomgcisha mfethu ekhoneni laphuma ibhola ngasho ngathi yabona ke lo mfethu uMdawu 2.0 mfethu abo laphana mfethu Thabiso Monyane siphethe umdlali bafana siphethe umdlali laphana bafethu sibuye size la kwe-center back uMiguel Phiphi Nyemfu-ke lo bafethu siyamazi uPhiphi Nyemfu nje lo ke nje akadlali umfana uShaychoks Lemba yabo Shaychoks Lemba ke lona akadlali yabo bese la isayidini lakhe bafethu bafana Edin Makhat lantwana bafana yabona lantwana leyana bafethu muthi yalazi ibhola uyi-product kaDodli lo muntu uyi-product kaDodli yabo umaka ngetiming mfethu umaka ngetiming lantwana ibuye mfethu ibe comfortable ebholeni mfethu ebholeni mawuthi uyabheka ibhola maselisuse emuva liqala kuye yabo liqala kuye lithi ngapha kunomntwana libuye kuyena because he's more comfortable ebholeni just like uDodli mfethu same as uDodli lantwana leyana mfethu same as uDodli mfethu bafana I'm impressed ngo-Edin Makhat bafana yabona khona abantu abanabazali abadlala ibhola benzelwa ama-favor beze befika emathimini amakhulu abo leyantwana leyana he deserve mfethu ukuba laphana he deserve mfethu ukuba kwi-Kaizer leyantwana he deserve it yabo ngibuye ngapha ngithi Kanyiso Shinga yashinga leyanto bafethu ngiyakhumbula efika babesidelela bethini bethi udlala uzodlala amabhokobhoko bethi ayilunga abuya kwi-Springbok kodwa awuyenzi kalula laphana yazi laphana mfethu mawuthi ububuka kahle lwamehlo YouTube ikhamera ibingapha yabo ibingapha ikhamera besingaboni kahle ngale kuyena kodwa mebethi mathi bebegudla kuyena sibone sebelicosha sebezolitshoka ukuthi ayivaleli inkunzi ibivale ngqi ngale bafethu because even kwi-offense even masiyaphambili mfethu ukhona vele lamshithi bebemdala sebethi mkhulu mahali yini ngabe ke-rugby kodwa awuyenzi kalula lapha bafana I'm very impressed ngale defense bese la ngaphambili Oxmthetho ke bafethu uyathusa nje mfethu kulelo ntunjana kule kwi-preseason uyathusa mfethu he can hold the ball mfethu eskene mfethu and dish pass into besingayazi umthethwa besazi uma ithola ibhola phambili besazi lokho umthethwa but mfethu njengamanje umthetho ukwazi mfethu ukubeka ibhola yabo okunye ungithuse kakhulu umthetho mfethu uze wadlula ama-player awu-2 wa-eliminate 2 players wakhipha ipass ngathi yibo umthetho lona bafana umnabisi uyapheka bafana uyapheka umnabisi bese sithi thulani mabaso yabona bafana yabona i-DDC bafana ayiphekile lapha bafana bafana ikhona into ezayo lapha bafethu ngiyantshela mina ikhona into ezayo lapha kade belidoubt ikhosi vele bethi lidliwa ngofoni yini nani ethi uNabi ihlisana umoya ninganaka ama-result bafana ngapha esayidini yabo ngapha esayidini angimind bafethu whether uLilepo noma uMfundo Vilakazi hands off bafana yabona le ntwana bafethu uMfundo Vilakazi he improve mfethu each and every game le ntwana improve mfethu improve and then I was impressed ngolilepo ke this time ukwazi ukubuya emuva ezomaka this time
into abangayijwa bebuka mfethu ezosiza i-defense uLilepo bafethu. I'm impressed naye ngendlela adlale ngayo. Mfundo, I don't mind between bona bobabili bafethu. Squad depth esifunakalayo bafethu. Ayayayayayayay. Bese ngibuya ngiza la ku number 10. Emduduzi Shabalala bafethu. Uyabona uMduba bafethu bengimdoubt. Afuna uqamba amanga. uMdube ngithe nje kukhona uSerino kwathi Chislet. Ayi ngasho ngathi uMduma doda because bekusenamahlebezi ukuthi kuza lo mfana lo besimfuna kakhulu. Ubani lo wali oyidlalela uNabi. Yabo. Okay fine ke noma agcine ngasafika but nje uMduku mfethu laphana. Ayi sekushoda nje kancane mfethu uMduku. Zincane izinto afana alungise manje uMduku. Sekubuya lo Mduma nje simaziyo from DDC. Yabo uMduku ongasabi ukuthi athole ibhola attack ama players. Attack mfethu wena udlala number 10. Musukuphasa ibhola ubuyisele emuva mfethu. Do something ngebhola. You need to be creative. Udlala number 10. That's your position. Number 10 ufuna a creative player bafethu. But so far bafethu mina ngathiwa nje angikhethe uMdu right now is my number 1. I know ukuthi no Sereno ukhona na he plays better. Namhlanje even bafethu uEthan Chislet. Ade ngimdoubter this time angisho ukuthi ukeep 100% performance but bafethu it's better. Ngimbonile kwazi bafethu ukukhipha ukudisha ama pass ngambona ezama ukushootha. I'm impressed. Yabo yaba akanginiki le performance le ngithi 100% but namhlanje cha udlalile bafethu uEthan Chislet. Iyabonakala ukuthi more and more uyazama ukujema neteam. Yabo usebeyaqala abadlali bayaqaqeka. Yabo ngapha esayidini bafethu uPulemodi naye bafethu into encane manje ashoda ngazo. Encane bafethu uPulemodi. Decision making bafethu. Decision making mase lapha phambili bafethu ko 18. Decision making kancane mfethu ukhoda nje kancane mfethu. Kancane. Bafethu I'm impressed ngekhosi bafana. I'm impressed. Angifuni uqamba amanga. Yabona bengihle nami bengisengasaqonga ukuthi mfethu uNabi wenzani manje but yabona from this game bafethu. From the forget indaba yescore. Yes we won 1-0 angiphi but nje structure bafethu se-team. Structure se-team. Hayi bafana I'm impressed. Bese ngiza lapha ku-striker. Yabona ku-striker njengamanje esangibophele bafana be-DDC. Bafana be-DDC bobabili bafethu Wandile Duba noHlongwane. For mina abasangibophele bafethu. Angababona uFlavio angifuna uqamba amanga. Angisho ukuthi uyabheda yabo. Angakenzi something lezo ngimpress yabo. Yabona abafana be-DDC bafethu bafika ne-winning mentality. Laba bafana ne-winning mentality bafethu. Hayi bafana awona futhi ikhosi lingijabulisile bafethu. Lingijabulisile. Yasibona leso scheme leso. Bese ucabanga ibench. Mfethu ucabanga ibench. Yazo kusahlele oMako. Squad depth mfethu kusahlele oMako. Yabo kusahlele oFrozler laphana. Yabo makukhona uMduku kusahlele uEthan Chislet kusahlele oSerino. Squad depth mfethu bafethu. uNdlovu. Sini uNdlovu naye safana mfethu azodriver laphana isisu. Yabo squad depth bafana abona bafethu I'm impressed manje bafethu ngendlela edlala ngayo iKaizer. Even mfethu ibhola yabo iyakwazi ukuthi pass ibhola isiyawahlanganisa ama pass yabo. Lento ebibahlula mfethu iKaizer bethi bamba ibhola manje budu sebeluzile. But muthi yabheka la game especially mfethu first half mfethu yabo, especially first half bafethu. I am impressed bafana ngeKaizer. Abola de beyidoubt. Bafana I'm very impressed bafethu ngoNabi into ayihlanganisayo. I can't wait bafethu ukuthi uqale iToyota Cup bafethu. Bafethu so babona kahle ke lapho kwiToyota Cup. Kusele igame okugcina bafethu kuma lonto njani. Kuma training game sele nje lokugcina sibone and then babuya bafana. Otherwise mina ngiyawubona umsebenzi amabhayisikili bafethu ade niwagibele eNetherlands. I'm impressed bafethu. I'm impressed bafethu. Ngiyavuma.